Nung ingbad no at siklubat, ing kataya mengaringan. Maring ulyong inyapit penaran na niya itang sermon de la viña ing masantina sikna pupulyang alisumala tulad da kalaligaya Ngeni mo teting sukaban, mamunla lang karawakan, hiling tela kalawihan, era sukat pikas ngawan, nune bawang kasakitan, nino ikao, o makatandang nung nino, o babasang ikalaro. Ing sermon ng Eso Cristo, ing aldoling martesano, detali ng evangelista, inaling isulit siya, ing mayubong Mesiya, martesano yalinakan, bayang manaral karinglan, Jerusalem yaginuro, itinang mamong kordero, hayame ng disipulo, manaral yakaring tao, haring king, nagnaring templo, mga balita ni Binan, ing aya nung pararalan, detali ng taong dapat, desinong no pipisang ba, yung tularay ragnagan, ilang datang may pesos, templo alat ang lino, pati kaya disipulos, manaral niya pinibobos, sabing-sabing kalong paglugo. Yakinin kukulyo na, ing wala pamano kung na, haring pa lebirang eba, inyablas na parusa, haring tak siparamara, at timbak palada duto, makiram dam at maminto, kinsan lang ipanaral ko, alat-salat pa kami ko, itang malaparaiso, itang kayang pamararan, hindi korderong makamal, itang hindi sambat, itong di pamamalayan, aebisa panaralan, Hingua pangemonano, ngeride bintang lelo, alamarang pariseyo, dapat danesan ni Kristo, itlog na ring templo, takot mahigit kaya, Yesus amaligaya, magiging disipulos na, paglasag marayo pa, o nasa kayang talaga, malaking parayan, pinagalalang tunan, ikarelang naranan, o libe, ikaw tunan, sa yan ang pangausap, yan ang pangauli.
Harin pa mo mandala sang pandang pepainawa eting ginong malsingka antiken sabi na harin ko kaya